ndagusuje kandi nkwifurije byiza ahantu hose uri hatandukanye. Wowe uri kumwe natwe muri aka kanya, njye nitwa Jabo Marashe, ngo ikaze muri aya makuru agezweho. Tugiye gusubira mu burasirazuba bwo hagati. Kugeza ubu kanya turi kuvugana, Israel yavuze yuko yishe minisitiri ushinzwe ubutasi mu gihugu cya Iran, nawe arashwe nyuma y'uko ejo hashize yaratangaje ko yishe umuyobozi ukomeye nawe ushinzwe umutekano mu gihugu cya Iran. Mu minsi ibiri ishize bivuze ko abategetsi ba Iran bamaze kwicwa. Rero minisitiri w'ubutasi mu gihugu cya Israel nawe yamaze kwicwa nk'uko byatangajwe n'igihugu cya Israel, cyatangaje ko cyamwishe mu bitero bikomeye cyane cyagabwe mu ijoro ryakeye. Israel Katz ni minisitiri w'ingabo wa Israel, yatangaje yuko minisitiri w'ubutasi w'igihugu cya Iran yishwe arashwe n'igihugu cyabo cya Israel. Mu itangazo minisitiri Katz yagize ati, mu ijoro ryakeye minisitiri katibu w'ubutasi w'igihugu cya Iran yakuwe ku isi, cyangwa se yishwe yakuweho. Iran ntiremeza aya makuru cyangwa se gutangaze koko niba yapfuye. Minisitiri w'ubutasi w'igihugu cya Israel wamaze kwicwa ari mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko. Yagizwe minisitiri w'ubutasi mu 2021 n'uwahoze ari perezida wa kino gihugu Ibrahim Raisi. Yize amategeko y'idini ya Isilamu kandi yari umwe mu bakomeye ku butegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei, wishwe ku munsi wa mbere w'iyi ntambara ubwo yatangiraga. Mbere y'uko minisitiri w'ubutasi Ismail Katib yari mu mwanya wo hejuru cyane muri iki gihugu cya Iran. Yakoraga muri minisiteri y'ubutasi ndetse akaba no mu biro by'ubutegetsi bw'ikirenga bwa kino gihugu cya Iran. Uyu mugabo kandi yigeze gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri rwa minisitiri yari akuriye ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku nshuti za 2021 yigezweho ibitero bikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika imufatira ibihano. Bivuga yuko Katib yinjiye mu mutwe udasanzwe w'igisirikare cya Iran, Islamic Revolution Guard Corps, nk'umusirikare mu 1980. Nyuma yaho gatoya y'impinduramatwara yashyizweho na Repubulika ya Kisilamu ya Iran mu 1979. Iran kandi ivuga yuko yishe umugabo ukomeye cyane ushinzwe kuba umutasi w'igihugu cya Israel wafashwe umwaka ushize, bivuga ko yaje gutata atanga amakuru ku gihugu cy'umwanzi. Ibinyamakuru byo muri Iran byatangaje yuko umugabo bivuga yuko ari intasi ya Israel yishwe. Umugabo ukekwaho kuba intasi bivuga yuko yitwa Rosh Kivine yatawe muri yombi mu ntambara y'iminsi 12 hagati y'igihugu cya Israel ndetse na Iran muri Kamena. Ashinjwa gutanga amafoto ndetse n'amakuru kuri Iran y'ahantu h'ingenzi cyane, ndetse agaha urwego rw'ubutasi bw'igihugu cya Israel ndetse na Mossad nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru by'igihugu, nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru rya Tasmin. Iki kinyamakuru kandi kivuga yuko uyu mutasi wishwe Kolosh yateye imboni bwa mbere na Israel ubwo yabaga muri Suwede, nyuma yuko atanzwe ku itangazo ryamamaza ubukerarugendo bwo mu itsinda. Amakuru atangwa na Iran avuga yuko uyu mugabo yaje kwegerwa n'ubutasi bwa Mossad bw'igihugu cya Israel. Amara imyaka aratorezwa mu gihugu cya Israel atozwa ubutasi, ndetse ari mu gihugu cya Israel mu mujyi mukuru i Tel Aviv. Nyuma azakorezwa muri Iran gukora akazi k'ubutasi atanga amakuru ku gihugu cy'umwanzi. BBC ivuga yuko itigeze igenzura neza aya makuru ngo irebe koko niba uyu mugabo ari umutasi cyangwa se atari umutasi, wenda yaba arengana. Gusa umwaka ushize abategetsi muri Iran bagize itegeko rihanisha urupfu icyaha cyo kuba intasi ya Israel cyangwa se Amerika ku muntu wese uzafatirwa muri Iran cyangwa se ubikekwa yuko azicwa nta kabuza byanze bikunze. Raporo ngarukamwaka y'ikigo Health Research Authority ivuga yuko mu 2025 iki kigo cyakatiwe urwo gupfa abantu 2,000 ndetse n'abantu 63, ibinyongera 119% ugereranije n'umwaka wari wabanjirije 2024. Muri Iran kandi ibikorwa remezo bya peteroli bya gaze byarashweho n'uyu munsi. Ni mu gihe kandi muri Israel abantu 2 bishwe n'ibisasu bya Iran buri uyu munsi. Kuri umunsi wa 19 kandi w'intambara iri guhuza ndetse na Israel ndetse na Amerika, muri Libani inyubako ndende zarashweho n'ibitero bya Israel. Naho muri Iraq ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yateweho n'amadrone menshi cyane y'intambara arashwe n'igihugu cya Iran. Muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu naho hatewe misile zikomeye cyane ndetse n'ibisasu bya Iran, ariko ibyishimo byo byasomye mu kirere bitageze ku ntego zabo. Muri Kuwait naho hanuriwe misile zikomeye cyane kandi nyinshi cyane. Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, avuga yuko hashobora kuzaba impungenge zikomeye cyane kuri iyi ntambara, hakabura misile zo kuzifashishwa. Akavuga yuko iyi ntambara Iran ikomeje kuramo Israel ndetse na Amerika ngo izagenda ingaruka kuba Zelensky yazabura misile yifashishamo mu kurwana n'igihugu cya Abarusiya. Bityo avuga yuko byazorohera Uburusiya kumutsinda bitewe n'uko misile Amerika yampaga n'abandi ngo zabura zikajya muri iyi ntambara. Uyu munsi kandi nibwo umuyobozi ushinzwe umutekano Al-Larijani yarashwe ku munsi w'ejo yashyingurwaga
uyu nguyu ari umugaba w'ingabo w'igihugu cya Iran yarashwe umunsi w'ejo. Imbaga y'abantu benshi yateraniye muri Iran mu muhango wo gushyingura umuyobozi mukuru w'umutekano muri Iran Ali Larijani wishwe ejo hashize, ndetse yicirwa hamwe n'uwitwa Ghulamreza Suleiman uyu ari umuyobozi w'ingabo za Basij. Bari mu maboko y'abasore 84 bishwe ubwo Amerika yagabaga ibitero bikomeye cyane ku bwato bw'intambara bwa Iran Elisden ikoresheje intwaro zikomeye cyane zitwa torpedo ku tariki 4 Werurwe. Kuri uyu munsi wa 19 kandi w'intambara ibitero byakomeje cyane kuri uyu munsi, aho byari bikomeye cyane none mu ijoro ryakeye ndetse n'uyu munsi, kubera ko Beirut isiryaga ibitero bikomeye cyane mu murwa mukuru muri Liban mu ijoro ryakeye, ndetse yitana abantu benshi cyane bagera ku 10, ndetse hanakomerekeramo abantu bagera kuri 27 nk'uko itangazamakuru rya Minisitiri y'Ubuzima yaho ibitangaza. Ahandi muri Liban, ingabo za Israeli EDF zatanze itegeko ryo guhunga Libani yo mu majyepfo, nyuma yavuze yuko zizagaba ibitero bikomeye cyane byambukiranya uruzi rwa Riton kuri iki gicamunsi. Muri Iran kandi itangazamakuru ryaho ryo muri Iran ryatangaje yuko ikigo cyaho kibikomoka kuri peteroli kiri ku butaka bwa South Plus cyatewe. Ku rundi ruhande, Israel nayo yavuze yuko yishe Minisitiri w'ubutegetsi w'igihugu cya Iran Ismail Katif mu bitero byagabwe muri iki gihugu kuri uyu munsi muri Tehran mu murwa mukuru w'igihugu cya Iran. Umuhora wa Homs, igisirikare cya Amerika cyatangaje yuko cyawugabye ibitero kuri uyu munsi. Ibitero birasiweho na misile za Iran hafi y'iriya nzira y'ingenzi y'ibitoro inyurwamo na peteroli nyinshi ku isi, aho amato menshi yagabwe ibitero byinshi cyane kuva Amerika ndetse na Israel zatera Iran ku 28 Gashyantare uyu mwaka. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait ndetse na Arabie Saoudite, bino bihugu byose byatangaje yuko byagabwe ibitero bikomeye cyane kuri uyu munsi mu gitondo ndetse no mu joro ryakeye. Arabie Saoudite yatangaje yuko yarashe indege ebyiri za drone zerekezaga ku karere ka ambasade yayo. Amakuru y'izi drone kandi yatangajwe n'igihugu cya Bahrain. Muri Iraq naho amashusho ya BBC Verified agaragaza ikintu gisa n'igisasu cyaturikiye hafi ya ambasade ya Amerika i Baghdad. Ikinyamakuru Reuters cyatangaje yuko icyo kigo cyagabweho ibitero bikomeye cyane n'indege itagera abapilote za drone. Israel kandi ibitero naho byakomeje cyane kubera ko byahitanye abantu 2 bari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko mu mujyi hafi ya Tel Aviv. Kuva ahangaha ingabo za EDF zivuga yuko Iran yateye ibisasu bya misile mu gihugu cya Israel. OTAN kandi yamaze kohereza ubundi bwishingizi muri Turkiya guhangana n'ibitero bya Iran. Turkiya yatangaje yuko NATO ndetse na OTAN hoherejwe ubwirinzi bukomeye cyane bwo mu kirere bwa Patriot mu kigo cy'indege cya Incirlik mu majyepfo y'igihugu, ndetse no gufasha guhangana na misile yagiye irasa muri iki gihugu kuva intambara yatangira. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye hafi y'umujyi wa Adana, umutegetsi mu biro bya Minisitiri w'Ingabo wa Turkiya yagize ati hari ubundi buryo Patriot burimo gushyirwaho ndetse bwiyongera ku bwa Espagne busanzwe bukoreshwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ankara yemeje kuwa gatanu yuko ingabo za OTAN ziri muri Turkiya zashwanyaguje misile zarashwe na Iran mu kirere cya Turkiya. Ibi byaribaye ku nshuro ya gatatu kuva intambara itangiye kwa 28 Gashyantare uyu mwaka. Nyuma ibitero ku nshuro ya kabiri, OTAN yohereje uburyo bwa Patriot mu karere ka Malatya, aho ikigo cy'indege cya Turkiya cyitwa Kurek giherereye. Iki kigo kirimo systeme ya radari yo kuburira hakiri kare ikoreshwa rya OTAN kandi ikoreshwa n'ingabo za Amerika, ikaba kandi ishobora no kubona ibisasu bya misile biri mu nzira biza gutera ku mwanzi cyangwa se ku birindiro byabo. Patriot ni systeme yo kurinda ikirere igendanwa yagenewe gukumira ibisasu bya misile bituruka hirya no hino ku isi, cyane cyane hasi ku butaka ndetse n'indege za drone zo mu kirere. Israel irimo ikoresha uburyo butangaje bw'ikoranabuhanga bwa AI kugira ngo yice abayobozi bakomeye cyane b'igihugu cya Iran, ndetse ikomeze kuba yatsinda byatari igihugu cya Iran. Arimo ikoresha ikoranabuhanga ridasanzwe cyangwa se ubwenge buhangano AI, artificial intelligence,
kugira ngo ikomeze kwica abayobozi bakomeye cyane b'igihugu cya Iran. Isirayeli irimo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa AI mu ntambara ikomeje kuba yahuza n'igihugu cya Iran ndetse na Isirayeli. Igihugu cya Isirayeli kirimo kirakoresha ubwenge buhangano bwa AI mu ntambara iri kubera muri Gaza ndetse no muri Iran kuri uyu munsi. Kugeza uyu munsi AI ntabwo ikiri uburyo bwo gukina cyangwa se gukora amafaranga gusa cyangwa se gukora app gusa, ahubwo irimo kwifashishwa n'igihugu cya Isirayeli mu gufata ibyemezo bikomeye cyane, kwica abategetsi bakomeye ndetse no guhangana mu rugamba rukomeye cyane, ndetse bikanatuma itsinda intambara iri guhangana mu gihugu cya Iran, ndetse byanayifashije kwica abategetsi bakomeye cyane b'igihugu cya Iran, harimo abategetsi bakomeye cyane umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, Al-Larijani n'abandi bakomeye cyane bapfuye. Abo bose bishwe na AI cyangwa se ubwenge buhangano bwakozwe n'igihugu cya Isirayeli. Isirayeli iri kwica abategetsi ba Iran ikoresheje systeme zigera kuri ebyiri. Systeme ya mbere yitwa Ravenda cyangwa se Rivenda, ubu ni ubwenge buhangano cyangwa se AI igaragaza ahantu hakeye ko abarwanyi, urugero nk'aba Hamas cyangwa se igisirikare kidasanzwe cya Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, ndetse kandi iyi AI ishobora gusesengura amakuru yose menshi cyane, haba ya telefone, imbuga nkoranyambaga cyangwa se ahantu haherereye umwanzi, ndetse n'ahari imyigaragambyo cyangwa se imyitwarire runaka, iyo AI ikabasha kuyasesengura. Iyi AI igeze gutanga urutonde rw'abantu bagera kuri 37,000 bakekwaho kuba abarwanyi bahanganye n'igihugu cy'umwanzi, bityo byoroheye igihugu cya Isirayeli kubagaho ibitero yamaze kumenya neza amakuru y'aho bari ndetse n'uburyo bwose yabasha kubageraho. Gusa kuri AI ngo hari ibyo ishobora kuba yashinjwa cyangwa se itakora neza, kubera yuko ngo hari amakosa nk'aho 10% bashobora gutuma abantu batari abarwanyi bicwa, hagapfa abasivile benshi bitewe n'uko atari nyamuntu, ndetse gatanga amakuru atizewe neza uko bigomba. Nyuma ya Rivenda haza uburyo bwa kabiri bwitwa The Gospel. Iyi bita The Gospel, iyi ni ireba inyubako cyangwa se amazu, ibirindiro by'aho umwanzi wese yaba ari cyangwa se umutegetsi ukomeye Iran yaba ishaka guhitana aho ari, uko inyubako yubatse ndetse n'uburyo yihishamo naho aherereye igasesengura neza. Ikindi The Gospel igaragaza hashobora kuba hari intwaro cyangwa se abarwanyi, aho zibitse, aho abarwanyi bihishe, cyangwa se uburyo zitegurwamo n'uburyo bwose bwihariye, ndetse n'uburyo bwose bwari umwanzi yateguramo urugamba, uburyo intwaro ze zibitse n'ubwoko bwazo kugira ngo bashe guhangana nazo ndetse bazinetereza bazice intege. Ikindi The Gospel ituma Isirayeli ibona target nyinshi cyane vuba kandi byihuse kurusha mbere uko byari bimeze, bikayifasha kuba yarasa ku ntego idahusha, ndetse bigatuma ikubita mu cyico umwanzi byihuse. Byanafashije Isirayeli kwica abategetsi bakomeye cyane b'igihugu cya Iran buri munsi, uhereye hejuru ku muyobozi w'ikirenga. Ibi byatumye haba impinduka zikomeye cyane muri iyi ntambara, kubera ko mbere abantu nibo gusa basenguraga amakuru bagakora n'ubutasi icyarimwe. Gusa rero kugeza uyu munsi iyi AI ishobora gusesengura amakuru ndetse kanakora ubutasi icyarimwe, byose ikabikora, abikoroshya abantu bapfa muri iyi ntambara n'abatasi borezwa muri aka kazi. Ikindi nuko mbere byaturaga igihe kinini cyane kugeza uyu munsi, ariko byoroheye akazi ku gihugu cya Isirayeli. Kugeza ubu iyi AI itanga target vuba cyane byihuse, bigatuma Isirayeli ifata umwanzuro wo kurasa ndetse no kwica umutegetsi ukomeye cyane, abasirikare cyangwa se ufata ibitwaro bya Iran byihuse cyane. Ikindi abasirikare bamwe bavuga yuko bemeza ko AI ibabwira mu masegonda make cyane gusa icyo bakwiye gukora, bagafata umwanzuro niba ari ugutera, niba ari ugukwepa, niba ari guhagarika, ndetse bakamenya icyo bakora byihuse cyane bitewe n'ubusesenguzi bwa AI n'amakuru ibitanze vuba cyane. Ibi bituma intambara yihuta mu buryo bwagutse cyane, ndetse bikanatuma gufata imyanzuro yaho byihuta. Ikindi gufata ibyemezo birihuta cyane kandi ibyemezo byinshi cyane, ariko kandi ishobora kugira amakosa menshi cyane nk'uko abasesenguzi mu bya politike no mu ntambara bigaragaza, kubera ko hari impaka zikomeye cyane cyangwa icyitwa ethics, kubera ko hari impaka zikomeye cyane ku isi. Hari abanenga iyi AI bavuga yuko abasivile cyangwa se abaturage benshi basanzwe bashobora kwisanga bishwe ari benshi mu buryo bwo kwibeshya. AI ngo ntabwo izi neza ukuri 100% cyuko uyu ari umusirikare cyangwa se atari umusirikare, cyangwa se uyu nguyu ari umwanzi atari umwanzi. Ibi nibyo abasenguzi bavuga yuko hari igihe hapfa abasivile benshi bitanejwe n'umwanzi mu buryo budakwiye. Gusa nta makuru ushobora gusobanura neza uko AI yafata ibyemezo byihuse cyane nubwo bikoreshwa mu gihugu cya Isirayeli. Ababishyigikira bavuga yuko AI ifasha kugabanya amakosa kurusha ahandi hose ndetse no kurusha abantu, kubera ko ngo iyi AI ngo n'ubwenge bwite cyane mu gutekereza, ngo ntiburambirwa, ikindi ngo icyo bukoze cyose ngo gishobora kuba kirimo amakosa makeya. Ikindi ishobora gusesengura amakuru menshi cyane kurusha abantu, kandi mu gihe gitoya umwanzuro ufatwa n'icyakorwa kikaba cyakwihuta cyane. Ikibazo gikomeye kiri kwibazwa, ninde ngo ushobora kubazwa amakosa mu gihe habayeho ibi ngibi, mu gihe hapfuye utarakwiye gupfa, mu gihe hishwe abasivile benshi, cyangwa se mu gihe habaye kwibeshya. Batese ninde ubazwa aya makosa?
ni abakoze AI, ni abayikoresha cyangwa se ni leta. Amategeko mpuzamahanga ntabwo aragenzura neza iki kibazo n'uwabasha kugisubiza ndetse n'ibindi bikigwa, gusa benshi bavuga yuko iyi AI yakomeje kuba yakorwa kugira ngo aya makosa yose abe yazakosorwa nk'uko abasesenguzi bigaragaza. Ingaruka ku isi zo ni nyinshi cyane. Ibi bishobora gutuma ibindi bihugu nabyo bitangira gukoresha iyi AI mu ntambara, ndetse bikazajya bifasha igihugu runaka gifite amikoro ko cyayikoresha ndetse kikaba cyatuma kinatsinda urugamba. Intambara kandi ishobora kwihuta cyane mu gihe gitoya ndetse ikagera kure hashoboka cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.